فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعني كن يواسون من وبعشا ونكاسم ونين ويقولون مين أشولا كشين الأصول الثلاثة. جزاك الله خير. بتأليف إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نبغى هجلها محمد بن عبد الوهاب وشهني مالك نمولي كنيمبجامو ميني تشتا كشين يمي أي الدعاء eko fe ko ne ba che bia ne keke aya ya Qur'an mi ba alo hadisi ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eba heni wa sha ya dua che mo mi ake nyumbo ke waka che mo kumkoshi wa chelepe heni nyumbo ke shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جهنم داخرين. هنا الله سبحانه وتعالى كاكشي وقال ربكم ننونشو كاكشي ادعوني أستجب لكم نتامي نفيا دعاء نتامي نما هلينينو إن الذين يستكبرون عن عبادتي نموتي أكي وبافي الدعاء نموتي لك عبادة جاموني نكي مكفين مكوني إيوو إهنو أكي بافي دعاء نيتمي نكي عبادة نينو سيدخلون جهنم داخرين إبابوتي جهنم إقبي مني بابوتي جهنم من بوتي موي إقبي أمهي kenkle jama wana wanu shishinya keshi tobeni woyu odane biamino ya ha momi alo min shemi alo nota momi aya he sihr ko ya mukomukode aya he chofu aya he sebe aya he noko ya mukomukode fi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi monacho neke wa jamo ne tamo jamo ku keke na ba ke moko fen moko no ba susu oba nyo keche nyo نمودين شكايشي ولله الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى يبدي ففو بي فدعوه بها نكن بدي يتعالى ويا بياميني مكوباه نكونكلو ألو باتا نكونكلو ينموسي نكيك بمو إفاتا منين وكان باو لاميه إفي الشرك نوني جينيو أيا ميكوميونا مكي الدعا فيمو nyumbo jamoni die nyumbo jamoni amekeke ofi adoa oje nyumbo akami no to no cho ameke beko owo ni no obi nyumbo nie ona bia na me nta me use amedwemu ke owo ni no obi nyumbo nie o to ke nyumbo akeshi ele ha umomi no yo alo no tawo jabo kele naga be Islam ejejom akefi ojom akefi onkwen Sayyidina Ali radiyallahu an eke walau kana dinu birra'i eke adini ra'i na kefi onkwen jomo na kefi onkwen kwen na nabi ke owo khufi bi amino fi alwala no wo khufi ni anabi ke ko fi alwala no wo khufi e no fi alwala no wo na ka khufi e alwala afite no afi alwala konklu ka je khufi e si كانوا اششوانو ننا اتولا كشي المسح على الخفين او جوربين النبي كه اكن نو اپانو ka je no fo na na eko because of you mu da no wo shoe aloko wo socks Sayyidina Ali ka shi aji jamone akefio nkwen personal opinion nkwen le ba ka akeshi
afọ shishi atwumo shishi je no akemi no ekeja aka shishi ji no no okehie shega ni eje dwomo no wona na bi ke top ebe top na kanu addo afi mo nyumo de nchani nke wa qala rabbukum wonyumo de nchani wo ke aka shimi ni wachele ud'uni wa fi du'a ni wachele astajib lakum ni ibahele wono ya suratul baqara ko Allah subhanahu wa ta'ala ke wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ekashi wa idha sa'alaka ibadi anni kaji inyoji bibo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashi ingba minyo ni wakashi fa inni qarib in banke ame ujibu da'wata da'i idha da'an kaji chelo chemie efe du'a ne chemie eheli oleno falyastajibu li sindani mahelele no na le no ninkole bonyo no ninkobo ne Allah subhanahu wa ta'ala ke wonwe falyastajibu li lahu ebomitwe kajimini inchele wal yu'minu bi ne ke hemo ke ile femini ewommi la'allahum yarshudun kama fena kan nona metawa minyo majaja me na kan gbenu eshiji dani Allah subhanahu wa ta'ala mokoni bani na me kashi te ba fe ten edo ba fe kun fa yakun nke masha Allah tashijinu kun fa yakun nke dano wabi ne kesani na ba bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ne kemo akashi yasa oni yelimi yasa oni eni eshiji kani no ko bote omi janakani halal ni because mo ko na ke yasa eni ne bia na ke ya yo mo e ba ka han le salad mo na ke na ehwe be na wese eni jino dabi kani ni eni ko bote omi feminini halal ni Allah subhanahu wa ta'ala egu haram ake wo ba ye nibi ni eni na agu ojo to ashikaji ju shikaji ni eni de nte ko to loju gbe loju ni eni fiake na agu o ba ju ekeje mi no ka bitoli e ka botoli leno ke o fe na kan o bonyumotwe o fe shirk o bonyumotwe o fe bid'a o bonyumotwe o fe zina o bonyumotwe o fe sarq ju o bonyumotwe o male o bonyumotwe ni mo ke o boletwe ne ken ni wo ke wa hemo ke ele wemi pa ke le peji mi ni money ba fe woni ta mo no hawo wo ke wa hemo ke ele wemi na kan ke o fe na kan no wo to ke nyumo we fe mi ni ehele wono sije ya bi amini won gbonyumotwe won fe shirk won fe bid'a won fe zina won nuda won chiloto won fe no fi anu ke stile won pagba ke ninyu mo nchewo ni wo hele no le ke wo chele ehele wono numa kola dane ya wasale mom yake shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nungbo bo peji mo ni woja anokwale ni naam mu'minin nungbo peji mo ne ja wa iyyaka nasta'in ni woni tamo fiake bo onye eji mo ni wokeba eshiji bia mi no ko ni tamo no ba ya mo ko konklo hie bodenche o fe otumu keshi na kan aya no kan di odane be no ba keshi o mi fangbe anima bia shi machine kwanni bia mi ha mi iya fe ne ke mo ko egbo sana kwanni bia mi ha mi obo modo machine ta no machine ta ne mo ko ke gba ke ona bia ne sano face steady jene be ba gbe wa o le ashimashi e ba nye fino kwa abo no ka wo hia gate na no ba fe protection kan abo ni boya hey ona ke no ni wosusu uji ni moko ba fe bo no ko bia mi no o na sika ina sika no ke ma she na ne ba fe bo no ko no ni je enyo o wo concrete dan obon shiama no obon shiama gabi na wo concrete fe na ka shi bi na roof no gbe na mo da na agasa na efitable Allah subhanahu wa ta'ala moni e baoyi e buohe ne baoyi
keje bibio min kashi beni wi basala kashi beni habo shika kashi beni o machine money eba oye eba kan ne ba oyi be mi no ye hia mi. Upon concrete fe na we hia ga hia sanana no ko ne protection ani hia wala upon concrete fe la kan kemo gwa ke oto ni o hia na wala jom o temu ko ngone habo la ya kwalo kambu kwalo mini ko e ole ko machine be ka wo concrete kena ga no ni ba hia wala ka wo concrete na ka mo ko tene efe wazi shi wazi fe mo na kan gbeme be na me fi oji be na efe wazi kan fe campaign ha etofane ho ona Qur'an asiri Qur'an no na aya zahiri aya batini aya temo nile aya fan nile shege elenu konugo temo no konugo be Qur'an e ba mubin kitabu mubin e fan ne ba gbala ni bi ame gbema design o e shidi bi ame no won kase ni ne keji no ko eni sani wachitan ni e ba wa al umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakato ja wachitan bi en waka aba na wa ehia adam alo eno ko wo fin jahidan na ka ite eve wa de ka ya tofa gwa bi ene e bo ohia e ka julo ba hia e ba ni ka me juno ko po eje amba hin hia be mo ahun ka shi bi no wa te shi no ba mo ame alo amba ka shi bi na ba mo ame alo amba hinya ka shi na mala jala na yele ayele jala ni je na e tofa na ka tofa ne e ke batomo ni ne bag eten e won to bag enyo sika ne ho fe ke tofa no ni hwani machine ni je na ne ka shi ne wo ni area boys e ko mejulo ko ba ne ba ju sika ke tofa fe kete je ko mepo no o he no wa ga shi ya bu shi da bi ke bag e fe ke sika ne ho fe na ba wo fe kete awo tofa na ga buo e ko mebuo shi awo ke bag e fe kete ame betro na gbegbo yi aba fe ne ke meni ka aba gbegbo ka mete megun mo ni ngbo wo ho fit ke ba si bia na inshallah wono ko be na ba fe bo nyumbo den cheke wo chele wo ke woni nta wo ni ehwe ehie ndoko no ko be na ba fe bo asiri sihir na me chola asiri sihir anokwale eshiji anokwale na atonhie be na fi ekomeji Fatiha be no le Fatiha ke mo ba ke be Quran no ne yuso Fatiha ya ko na to ke Fatihatul Ma'kusa ya asiri mi na ke nutumo kase mo ya Fatihatul Ma'kusa e she Fatiha be no le na ba nwa ya alono shabaje shi ke da ghairil maghdubi alaihim wala dallin na ke nu ne je na ba bon ma ababun nu na e shi atonse ke je instead of bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah abaje ke dallin ke ka atonse ke ka bon je me ma mo ke je nwen ke mba shi ka aton Fatiha hin ke bushin ole no newo nimbo ka akeshi aka ne Qur'an be ne kule keleshi nimbo ka aka la aka take ewie mu ya shayatin ke o kase na kan the word of jinn and shayatin amehunu na mesumoji no ba take nyumwa wie mu hin ke fe na kan e ha me min hye na me to amefi o tu iso mo na ne ha bu o ke o to na kan no no fe ato ayi mukoseke alo no ko e ke ka agma Fatihatul Ma'kusa na kan ke wo hati mimi aye no na ke ma je bia ne ma chitan ke he na ya fun ye ke ni bi no akọ ku omo ke eche ke yi mami kan le certificate second certificate ye second ke yin naka ayat ni yo Qur'an mi na wole muji ke ka aka be Qur'an no na ma bona fe ni mi ni aka hagbama de san he ni bo ka ke saharu a'yunan nas ame hagbama de san he na me fila ke na me fia no kwale ni o na me yu ake Qur'an aya zahiri aya batini aya temo nile aya dana wo yu ake ke temo nile na me ke ba nile la ke wo kwa shi temo nile ko ye ko lo alo because me ne wo na kan kemo kwa ke na kan e ba yen photocopy ni ke na original na agbo na fe photocopy ke no ne yete me gbe kula nya adunye kase to be ni mokoba na me na ke mala ko egbo sheshi woji kume shin woji na ke to me na shi eto na elu ko ba na eto mi nchonle ni bia ni yo mi because ya achi neketa na ke tun ni achi neketa sha ma me na Arabic ni mo ni choje mo ko ni sole oyi she amongo na ke mo chonle
ne ke ba photocopy ni ke ona na fe photocopy ni bon wo je lo mo ke ala ke ni mi na je ke je ne ona bo oto ya aju wala ya fa wo ino dan wo kase na ta wole ake phone shin be ni won kase alhamdulillah ta won kase tauhidi won kase no ho nyumo dromo na no tabayyana rushd min al-ghayy ana kwale je ke jamale ne fe fan وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كما نقول با كنبا كانون كبا دون هبا فين ننو وكنا وانتو مكتب بلني أتامك نكو بني مكو كبا وهبي نكو قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا هو مولانا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نكو بني بانينا وفنون الله سبحانه وتعالى كبانينا وغبو أنياني ناو شكاني ناو noko benna banna ken nyumbo ke e ba ke wosika nyumbo ke ba ha woni na momoku go benne ba ke le asana na ke no ken nyumbo ke ha wosika bo ba yo nya lo mi ma yo nya moko go benne ba ke ba fe nyumbo by force na ke ha wo ken nyumbo ko ba gbo ngene no ko go benne ba ke ba asana ken nyumbo ko gbo ngene moko benne ba ke ba ha bo gbele hela ko benni ba ni na bo janu ngbe len yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana nyumbo la jimo ne ba wo لازم نفوا ويافبا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كجي لا كهي لو جيبو نيمبو نو جيمو ني سانو كو هيفون والله سبحانه وتعالى كه وچلني باهلي ونو ناغبنا كانوا والدليل الخوف اشيمكم كو غبي في الله سبحانه وتعالى نوني ويلا ساكي غبي شيما يمينو اي طبيعيه كشرعيه اي غبي شيمو ني نوله غبما de se jenshine e غبي شيمو eshidi bia ne no ke ojepo bia ne no ona onufu ye gbe ne no gbe ko ba mo ba lo be no buti o hia mi no na jata ne mo tun ete gbe ko ba mo bo alo odo mo si mo kwa fon tui gbe ko wa si ne ke gbe ye no le ni ne gbe kan egbegbo wa de sa suwe si gbe ye se mu no ba se gbe ya ke moko ye ne ba nye ehe oni na mo yo de alo e ba he o wala yo de alo e ba he o he wale yo de alo ba nya febo noko oyo na kan no yo ake moko ye ne ba nya febo na kan no ni nyungba ngme ko gbe no na atwa ake haramu ni ashe moko gbe ye na kan gbe no fe nyungba pe Allah subhanahu wa ta'ala ya Qur'an chane yo ake shin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin no waka kaji neji heyeli lo ya no kwale mi fala takhafuhum nyeka shia megbe wa khafuni nyeshia minyongo gbe kaji nyeji heyeli loy kaji lela ke musun dinye o mal ashe mokomoko gbe kai ashe HIV gbe ashe Ebola gbe ashe gonorrhea gbe na ba keshin sana bo me kokko ye HIV bona fe ni wa she HIV gbe money was sure like be was sure Allah subhanahu wa ta'ala be no wa fe zina no ba na HIV if you na bo atwa HIV adafie abroti ju bia na egbaji o jemeje he na HIV e mo e faye he na try adafie to mo Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, Saudiya jeme mo HIV e faye jeme minewo amesure nyongbo gbe amesure money ba na HIV e bagbe amesure HIV e gbe ene wa ashe shika gbe ashe onya gbe ashe omoni ha onya gbe ashe omoni ha ninamomi ni gbe wa jama ashe mokomoko gbe fi Allah subhanahu wa ta'ala pe mokomoko be ni ba nya fe bo onya fo eje na mi ni nyuma ngmako gbe mokomoko be ni ba nya gbebo mokomoko be ni ba sa onile na mokomoko be ni ba sa noko na eje na mi fi Allah subhanahu wa ta'ala emegbe ene wo no nyimo ke o chele bamina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ke sahaba ke shinofia no nyimo etogbaja no to mo ke o yalami alo yalami ke o bana ni namo alo na ni namo mini no chu ba chu ye je ne e papa alo e fon nyimo etogbaja no to mo Abdullah ibn Abbas e yake anabi ake shi anabi fie mo no kwa mi na eweni no na ebi nyimo ni ne ke nyimo ake shi Allahumma in kunta katabtani shaqiyan famhuni waktubni sa'idan ike ya Allah kejo ma ke mokoni ihe ya banni ya jenemi mokoni ba ya lami ya Allah min bibo ni ogbe hami otumo ya je no kam ye fata moni meni ba bote parade so yi
ene wo no fia no nya me oyo moko etubo chofaji o moko efiebo ekebete won no ba feji o ba bi Allah subhanahu wa ta'ala ni bi mo ho e o ba ton gbani Allah subhanahu wa ta'ala ke wo tono no wo ke bilani ene wo nyumo ke wakase moko gbe wakase ohian gbe wakase gbele gbe wakase hela gbe se wo si nyumo mo ni ebo ene mefe wo sele mo gbe na kanu suomo no sumake o ke moko ekpe o sumake meneke yejen o fe free meneke efe neke noji arraja meneji monika o na ke ka o benkele o ye safe ayamoko na ke bia na ke enye ke police fonyo fe nyanwe bia na le ye safe moko na ke enye ke president ko fe nyanwe e ye safe moko na ke enye ke MP ko fe nyanwe e ye safe ene no atawo ye moko dey inke imam neke ya fe nyanyo inke sheikh neke ya fe inke mala neke inke MP neke inke assemblyman neke inke soja fo fi Allah subhanahu wa ta'ala pe نمودن تيجي القرآن كاشي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى كاشي مكفى مكوني سمو أكي الله إكوي كياما eshidi minu na mini meni amehyo nyuma meyo amesumu ake ameke Allahu ekpe mona mesumu na me benkeleji Allahu shini waka kebo hoye na kayemo kayelie falyamal amalan salihan etunu chumo papa wala yushrik biibadati rabbih ahada neke noko kafata nyungo ye jamomi wallahi no fi anashi abo yo wokumi yo shi amina ke one wokuno ni keno ko gbanye na anye fia neke mala ya wono julale Ibrahim ko ye Ibrahim ya julame no Ibrahim ya julame no na ge na sande asma jo mini ngbe na o ela mini ela ni je asma aga woje ni ngbe na Allah mingaje won ka jinne den jelenje ba physical ba na one blow le ni ma wele le ngbe one blow 7 die je won mala ke boyo ne wale acha ka je boyo ne wale ka ma ga gbogbe bia na ogbe ameke na gba o ka be sandi ke me ko na mete na ma ka se ni na menhie na wo me ko mi ahale okpo mo ko mi ahale neke bona fe neke mala ka ha bo okpo ko okpo ya shi no okpo wallahi no go be mi ka ha bo to gbe le no okpo no go be mala e wale ka anu nyanke no fia no ynyumbo mi se ko beje na mi fe nyumbo mi mpe yo hejo le ko beje na mi fi Allah subhanahu wa ta'ala mi mpe yo wonyu ka shi ke no ka fatehi no ko na chon wonjo gboma de sanjo shehu kojo mini ake no ko fata anu mo ka yin na te ake nyas ka yin na te ake ya rasulullah ache gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ka yin na te ache samata ko gbe jema wako gbe ke ate nungbo gbe di mo na cho ke mo alhamdulillah ke o haku ke mo a'udhu billahi minash shaitan ene jino ni sunna ba chonwo ke ahaku e ajemoko kwa shabi ajemoko nungbo afia abi o ya fa ban fokejo nungbo de because biami no haku e jinni na hegbe ke boti ofan jiami wo biami na haku e sunna chonwa ko ne echi wona ida ne kan lo ne kan ju wati wona no wakashi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ochine etie aka kwashi aya agbala akwa kashi alhamdulillah monita ko no kala muslim ne ba ka kashi yarhamukallah ka bo kala ka mini yahdikumullahu wa yuslihu balakum ene ji sunna na annabi Muhammad na tele no wanu ni BP je no banu wanu ni BP ni maji o gajemi wa she mo ko gbe fi Allah subhanahu wa ta'ala le pa sho le gbe na kan no asumo na benke mo ko fi Allah pe na kan nyu wo shan ke wo kan noko ka fata ye gbe fen gbe no na kan no wa dalil atawakkul na ka wo ke wo hie efon nyongba hu pe no aka hie efon mo ko no fi Allah subhanahu wa ta'ala pe dalil no yo Qur'an emi ya suratu talaq hene nyu mo ka gashi wa ala Allah falyatawakkal
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. eni nyumbo ke akashi nyumbo noji moni sani nye kenye hie fon keji lela akashi heyeli lo ejinye wallahi mala kenye fon gboma de sakono kenye fon jinni kono kenye fon moko no ake mene leji moni ba anye ha mi neke moko na kan ko bi lake mi no no ya ko SS mi no no ya ko university mi no no ya ko school mi no no nyoka o kase ko Quran ke impapa impapa ne bo me abulo imami inni nkoneke nneke mine wo ekenye afon me no aka meji mi namba anya me wale moko eto ya ablochi si ablochi na eto eyin ka moko no moko eto ya machine moko eto afi ne ke si eyin ka moko no keke ame philosophy go na me yo be ne kan go ba job de nche be ko acho gboma de sano mala wallahi ika be ni mi fe diploma ya 2013 kemba 50m moko de maje mi shika ke ja ablochi ake unke support ni ke pay fee say after ni maje mi shika le na ga maje mi shika adani shika ba afọ na tan ya voter region ni etwamini ni bi kumene yiwa ahadith ya nabi sallallahu alaihi sunna he ya pepepe lewe na yake babban malami ni malami agboni shi wa wale malam foi je bo kanu ko wale malam foi woni kala ke wallahi numwe amakebu ano kwale yemoni ya yachi echi enda she I'm sorry to say akeshin you are jahil nkela ke ignorant jibu oleno ko islam me dan mi pa wo fa no atashi no kaseni onu pa shi na kaji because ene wiye ke shi sunna ke sho annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egbaja no to ke sho sanima ke la agbene na ke annabi sallallahu alaihi wasallam ke sahaba ameni le shekoton obi na me na me ke ni le kombani sanima ne na ke shi da meni sanene yi oletation eche ni lenche majemi shika yobo ke chila gbo a na eche ni majemi shika majemi eshiji ngenye efo ko eno nungwaji moni ngenye efo no nyungba onke kenchon ko osumo oke baba na kaji bene yole wa kenye ko ka onya afom ko no ba she ma hin agbe nungbo peji moni sa no ko onya efo eno ke abana na ka bana ke ko onye jele mi o bana ko ye free ye jele mi no onyo ni wasa hawo nakano ya suratu ina ya suratul maida ya suratul talaq ni bakashi wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh mo fia mo ne kenye ba fo nyugbo no nyugbo pefe hale mo ka ba mi do nyugbo pefa نمكاشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى كاشي ومن يتق الله مفيامو نبا سنو مبيه ومن يتق الله yaj'al lahu makhraja ni mo ba gbelegbe han le mo fi amo ne si oni mo gbe ye ni mo gbele ogbe han le ni mo ba gbelegbe ye wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni mo jole ni mo hani epa ni nkeje he ni eduko ni ye ni mo jole kejo he ni lede nche epa ni jo mo gbe keje ejeme sipon ni ekwa mle ne kwa able ni wani ipani yenu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ene wa man yatawakkal ala allah mofiamu ne ke hin ba fo nyumo no fa huwa hasbu ni mo pefa hale ni mo ke kadara efo no fia no ke ebe ni mo ke be eto no fia no he wallahi be pia wana mo ko no ke o ke ba pe eyoyo how dana enye nekache ne minis chamo ko gbe no ni jenyu boni ya zakzak ya ilu ya qalqal ya ilu ya mini alo chanyu mo gbe ke futu alo dabi bana le bie eti alaji menesian wallahi neke eti aji menesian afi suna bie eti ne na ne afi adua eti bie ne neke dane how
na kan bia mi won le bia na ba te ne ba alaji je gbeka mi fe wo na ejo yan e woko e pe ko bia school fees ta to le ten e range hu etunyomo wo be hye na ni bia pie no nyumba we ke la ka hye ke yin efu na kan gbeka mi te ne chele e chele mo he ne ejo na agba mo ye so mo ni je chele ona ka nyumba fun afa na ti alaji mo je ne ta alaji bia hu ni yo je ne ka me yega ame aka pa ke pa na ka pa lo mo wo le ba bia ko no oyin o ya so yin asimo egbema de san yin no mo ne ke e ko chele mo no shile o chele mo no acha alaji ni mo pedi mo na ke yin efun no na kano ar-raghba war-rahba wad-dalil ar-raghba war-rahba wal-khushu' ni aba sumonoko alo abadie hekeje no kominoji raghba noji no yesumo no komi rahba noji no ba jo he ke gbe se mo keje no komi wal-khushu' kani abakpo he ke gbe se mo ke hanyo afi na kani he ko fe nyongo pe hie nyongo pa afi na kan ha e si ona gboma de sakono ba afi ne ke sallallahu alaihi wasallam o fe to tonton bo agbone sallallahu alaihi wasallam amala nyongo pe na afi na kan ko mo ke ha le gboma de sanona no ba gan le assalamu alaikum gam afi ne ke ha le nyongo pe akaye ma shi ha le nyongo pe on ngene min ke mo ga ke shi da'wa qur'ani ke sunna mo fia mo kele problem je ablo sidiki mi aji mate shi ke lebi ka shi gbeke ni yue qur'an angana no fia na anga mona awie no kono ko mo fia mo sumo sani asiye no wana akele problem bia mi ni be for 10 years jo no ko ni nka na qur'an he ko fi o masala chi mi pe no na mo fia ejidi boshi no tabia no ajibo wa fe be bo make bana problem because I mean o ba condemn akashi o pano fia no ye o condemn fia mo hyenyum ke gbalo o hyenyum ke gbalo pe o pa meke ya nyumo no ejidi o he meke nya laji ngo bo ka ngo mo fia mo o so mo fia kenje mo fia mo de no ka me anyum pe o mo fia mo ko bana problem jamoni mi ni le hu ekenyum ke gbalo pe o akpo he ke ha mokomoko echo he shiba si echiba ne ya hu to the sene eto eto ibada afi ha mokomoko fenamo fi Allah subhanahu wa ta'ala pe le peji mo na kpo he kro ke ha le asuma ko ke bule ha nupa ke bule ha gbeke ke bule ha numo ke bule ha yomo jinni de nche gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam be no ke bule ha jinni akeke wa chi nu le hwe waka da mo shini wo fo nu e alo numu jiji o mini wakati mo shinu wofun eja ke je wo pe wo yo jele mi na ka no ka tatu echebu wona buko wakati na ka nula ka wo mi wo ke machine mi edo ko kpo na shi ko ke bismillah ko chi ehwe eji aton wa ka wo ke bula fe mi ni e ha samatan tetepo na ka no ko loyi aton wa ke ko lo ko ba gbe ame beni wo hin kakle ha beni wo ba fo ame ha beni wo ba na me gboye he jole mi ha kolo epodent achon aka ke bule ha ahun ni gbama de san sinaka he po mo ko na ke ha Allah subhanahu wa ta'ala pa ke ha mo kun fenyu mo pe ene he ni mo wi Qur'an mi ne ki aka shin innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghban wa rahba wa kanu lana khashi'in numo e kanfo numo jalo ele numo e kanfo mu'minun e kanfo ame ya kanfo mo mi nyumo gashi innahum ona meni amehyo nyumo ameyo kanu yusari'una fil khairat ke ake epapa ameyo ameoya ka me ba tunu tumo papa wa yad'unana na amechomi nyumo amechomi amefia adoa kechomi raghaban yasumomi wa rahaban yamini ya be semomi ameke gbaji ko me keke chemi ameshio mi gbe ake meji moni inyo nke papa ba ni nke fomba wa amefom ameliabe na mba fom amena jojo gba ni wa kanu lana khashi'in ni ya woyin kame ba woyin amekpo amehin kame ba woyin ameba amehin ni mo peji mo na fi ene hale wa dalilul khashya
na kano al khashya nyungo gbe she modern che nyungo kashi fala takhshawhum wakhshawni na kashi ame gbe nye shi ame mo gbe wa dalilul inaba na kano nyungo hina ke posa ale neke nyungo pedi mo na ke posa ala ke posa mukumuku moko ba na kashi mene ma me fa ni nke ya posa meni e fa bona fe ke taba ni wonye wo yemene manon kuni oba kwa kashi ngba no kwale yo eja ke bia meni at the battle of Badr ni sahaba me fa kafiri ho ame caravan ke no fia no over 3000 jino niba ni musun ze yen to 300 and something sini mo hana ka me fe keche nyongba denja pleke bofo eshi na ba twata ha me eshi di mo ko ke be ba kwa shi ngba me ni e fa yo dawa ko na afio ene ke o ma na mi eche agage ji ke mo ko wie no ko ya bi me ete ke me enyo wie no ko me ame no ja no kwale no shi mo ko me che no nke ne ke dawa ne wallahi wa tamashin pe yo je islam wa tamashin yo e da ke be mi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba na e fe dawa la ilaha illallah muhammad rasulullah me yin na kan time ke aka abi nkwe me yin ni ba ke na eyu anu kwale ni me yin ba ke da bi makka fo e fa me gaji na yu amale ni jale khadija abubakar ke ali wakaga bin kwe balo vote wenye bana na ba fe islamé democracy majority carries the vote o jama akaye kosa mukomuko ye nile mi ye hewale mi ye nina mo akaji ameji me na me ye hewale nyumwaji mo na akaye kosa ale na ni sahabi Abdullah ibn Umar jone kashi domo anokwale no even kaji boko metope wakaye kosa amukum fi Allah subhanahu wa ta'ala pa nyumode je ye Qur'an weke wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ene wonyo kenye kpanye he kebe kepeta Allah subhanahu wa ta'ala ninye kponye hishike hale nye ya imlano mepi na kame shi ogbe meneme na me fi oneke amena ni mo moko wa me amena wa mo na kame go ke mala dan sa ke shi no to cheneke kemo ko ebo wa mo te ba fi te ba wa bo because inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tenwe pa ko eba wallahi moko beni wa wo shi efi anu won te wo she je me bo no you den je ka adini mo ko wa le bia no ko ba jogo wa le o be say na ka yibe no ni me bi sure gbe agbene o da ne ko ba na le ko le echen etu o wa mo o e ko le echen kento o wa mo da na ye ni na service de kru ede echen to mo ede annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafiru lihiyatakum nyangma anya chen hi nye ji anya hi nyane sroto e ba anya ke jufu ke Christopher ati kenye meche enwa nyesha anya fintambo ye nyesha no ni bible na nye kuano jufu ya mehia mechensha meshe ameku na kanjeme nye ku ajeme no Christopher amesho fe wa ko na mehie ke ya different be mi agaje mi no shote kam go wa boy ebe no wo jalabia no nye trousers e short ke ni bi ke be ni kam go wa boy te wa boy amele agaje amene me gbege bi na me kam yen fonyu ngope no ay me ko na me ya le to wa mo kanje bi e to oda na efe kutukutu nam be ko watashi ne ke no kawe mala adams me bi watashi na kan dollars ke je Saudi Arabia wala ne je dollars mala no wacha makaranta bi efe na kan gbele money e ba o makaranta ka e mo ko bi alo e bi ko ni ne mo e follow ko bi aye odasi e se 1 year in be so e se 1 year ke je Saudi mala dollars one day or two fa no wacha ja na ga kan anye ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala shike fa on to the same na ga shi no any bi no ba yeta no wacha follow aga me ba wa ja me bi e shika me no shishi ba mala sika aga ga daro sunna wo makaranta no ni buke fe buke me wo ye mo go shika aka kwa aka ajale na kai shika na eba ni efe no mo je no ko nge yo choje mo ga ye no na take yo choje ene wo tashi na kai na ebale na kai wo ka ja mo fi amo ye ko mo fi amo ne pa eba makaranta she fo me che den za twale na twa Ibrahim na twa Ibrahim le ba shika go mala mo fi
mo fia mo no makaranta me yego na ga shi woye kan no go no ga ja ko nyumbo denje ni kala ga sen mo shiga ne sen na kan dole to wala la yego ila ga ko wa dawa ni ne no YouTube no jo mini jo le ne kawai na kan numo ya yi shiga ga ba masha Allah won numo page mo na ke posa dan ko yin no ko ba posa mala oyin ba hwehwi ba Islam so no mo hi no ka we pete wallahi kan wo ka job we me ba nye wa me because only akuto mi no yo ka wokumi no je ke he no je ka me ni no ke bo pia amesumo wallahi ke na no bu fa he po den che ke musu esale ke na ko wa ke musu esale ke na ke bia no na eko no kan wo ke musu esale awon de ba na ke bia no he chonde awon de ba na ke bia no bi egbe university na amesumo shi wallahi ko yin kan nyumo no amekan na menye wa me je o sani ko he epete nyumo mo fia mo ni sumo ya gbe boy ame atu namba atu naka be gwenga mo gonye la ga ngba ne kesa ne lo nga student e ko yin nke ekwe le den che ne na ne etuma abonu na enye na ne bi nga shege kenya ba atu abonu anya ba atu ni ba kan ayatu kursiyu ni ngbo no ni ayatu kursiyu ni nke shuswa be ni nga shwa de be na ni enye kemba si ni nga shen na ne ni fe ne wani laje ejeme nga mo fia oni sumo ya gbo sidike no ko be nya ba fi mo no sumo ya retire alo mo no sumo chake mo eta no ko be no wa fi wallahi mala na ke koko e fonyi mo no ko bam ko mo ko ba fi egu ken ne be ko mo ko ne fe ne kan na chu jinni le wallahi jinni dan yo aneba face to face engbe one blow kai je jinni malaika po ne ba ha ne bi Musa wala ye de malaika maut malakul maut anabi Musa engbe one blow akenyu ba ke wallahi Allah onyo me ne sumo na egbo wallahi ene more than soldier wa dalilu al-isti'ana na kana wa mo na biya wa mo kajo de leja Allah subhanahu wa ta'ala fa dalil ya Qur'ani mi qawluhu ta'ala in makashi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ene ja abudu ne yo wa kutu mi acho e bi ene ke won jani wo kashi iyyaka na'budu wa jamu nu waja fe ka wayin to ka no fi ano bon waji mo ni wo ke bashuyo bo peji mo ni waja wo ka no ko fata ene he wo wa iyyaka nasta'in bo odempe wo bi wa mo kejo o mala abi wa mo kejo mo ko fi namo fi Allah subhanahu wa ta'ala edi ene suratul fatiha ya hadith nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam kaishi idha sta'anta fasta'in billah kaji obiniye binyungo kote shino ba biniye bi Allah subhanahu wa ta'ala hene ke sahabi yake shi ya gulam inni uallimuka kalimat idha sta'anta fasta'in billah idha sa'alaka fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا ما كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف النبي كاكسي أو أبلانو النبي اسمه أبلاهي النبي كاكسي أبلانو ما تشوبو يومو يكومي نيكو مومي إكو بايا كوني يلمين إكبايا كون إكاشي احفظ الله يحفظك بامو نيموي منو مومي نيمو بابوي احفظ الله تجده تجاهك منو مومي no bana le oni fe momi obana le onye ke o fe ni obana ke nyumo he yemi e ke si no le hu ko ba bi ni e binyumbo ko ba bi wo mo binyumbo no na no le aka ajijele mfia ken am ba together aka si am ba fe papa ko ken habo nko na no le aka am nya me fe papa ko ken habo fe no nyumbo e fe mi ni e ma ken habo na ka no ajijele mfia ke ba ekome aka ame ba fe no ko kashibo e no ko be na ba fe kashibo ja no nyumbo e ma kashibo na no le ne eja ke wolo emi egbi na awo ni ma to ehunu jama na ka no ya afabanfo abi ya afabanfo ka je chenne ko den abi ya afabanfo ka je alo fobita na kan fi aga kan fi zikiri ko abi ya afabanfo ka je no ko de fi Allah subhanahu opimpo ko anavi opimpo alo pimpos
nyumba den ke Qur'an me ke kenya ba be nya bia nyumbo aka fo nya fa ban qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ila nihayat al-sura nakanu ga qul a'udhu bi rabbin nas nyumbo ke wa bia fa ban ko jelle nyumbo edin nakano istighatha ni atawo jomo kan jangwenu atawo ne alola cheba na atawo ni hejole e baju istighatha abi kaja mukungude fi Allah subhanahu wa ta'ala pede abi okejo heni nyumwa kyake shi wa dalilu istighatha qawluhu ta'ala idha tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ajinye bate shinye bi ene kaja nyumwa denkwe na kan nune ke ni bi nyumwa bi kaja nyumwa denkwe ko la nyumwa ba helenyen no suratul anfal nakano afo kolo ko ke ha mukumuku fi Allah subhanahu wa ta'ala le pa afo kolo ke ha heni nyumwa were kai shi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هدين بكاشي قل كما مبال محمد صلى الله عليه وسلم كاشي إن صلاتي إصلي صليو ونسكي كإن فولني شان كولوني إفو ومحياي كإن ولا نيوم منه ومماتي كقبلني ما بفين لله رب العالمين فيها كيف يوكي الله سبحانه وتعالى بي yana agbenomi ya sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka sunna to ahadith nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi kaka shin la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah nungo ellomo moko femuko de numoko de lomoyi de bofo de jinni nungo denche ellomo moko femuko ne ba fokolo ko ehanoko ni je nyumbo ni wa dalilu nadhr nakano suwemo ka aswa ka noko nugo suwa fi Allah pe هني مودن جاي القرآن مياكشين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر كم كان وكاكتا أميونو ويخافون يوما نمشيوك بكو بي كياما بي بني كان شره مستطيرا ني هاو مكبيمون يونا كان بلا مكنقو في الله سبحانه وتعالى بيدي مونيلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت كاشي mofia mo ne ba ka kita man yahlif falyahlif billah mofia mo ko ba ka kita ke nyungope wambi Allah subhanahu wa ta'ala fio ni wakane ne wambi Allah subhanahu wa ta'ala wambi ni mone keke wo wambi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba ya Allah wambi bo no jowo ke anokwale no wa no ke nya anokwale se wambi bo ni ochon wo laje mo no wa ni waje we keje laje mo mi wambi bo ni ohani umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni no emashi febene yo biane wambibo ni namo ke hewale kuni yeli e we henyelo ano wambibo no ona ofe mo boye jenem gbonyo bi nka wasana egbele no wambibo wa imams ni wo ya tesh no wambibo no obame e papa ni yo me wambibo no yusame ni hani islam be mashi tesh ne ya Allah wambibo ibrahim bipimba ni amenta no chumo amenta shika amenta ni le ya Allah wambibo ni ohame okay shi ogbalo ke akashi aljamaatu rahma kame boashini anokwafo eboashi nyungo omobo na moye bibo no kwaneke jamaa no ke wodoa ya hawo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah bibo no ba wa doctor Ahmed bibo no ba ya faba insene ba stroke she within 1 week e chetu moye ko nuku bibo ni ofata ye wale hale bibo no hane shi ni wona ese na kanomala fo fiake ni yo teshine ke beni ame outside yon bibo no ofu ame afaban Sheikh Abdul Qadir jo mala awal jo bibo no oba me fiake ame subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum